V studiu pozdravljam Damirja Avdića, ki ga nekateri kličejo tudi bosanski psiho in je eden od najbolj prodornih pesnikov v glasbi iz območja nekdanje Jugoslavije. Damire, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Da krenemo od vašeg posljednjeg nastupa na Prešernovoj proslavi. Kako ste vi doživjeli poziv reditelja Mareta Bulca da slovenačku himnu Zdravljicu izvedete na bosanskom jeziku? Čitav taj koncept mi je bio super kada me Mare zvao i kada je rekao da će se u biti razni autori na svom jeziku pjevati Sedmu kiticu Zdravljice. Ideja mi je bila super, odmah sam prihvatio. Mareta poznam od pre i pogotovo zato jer je dao taj poudarek, kako da kažem, naglasak na himnu, na čitavu tu priču, jer slovenska himna, za razliku od mnogih drugih, ne veliča nikakve neke nacionalne identitete, nego baš daje akcenat na narod, na slobodu, na čovjeka, na uopšte i pogotovo ta zadnji stih, ne vrag, le sosed bome jak, to mi je vrh i sama činjenica da je iza svakog od nastupajućih iza išao prevod himne, govorilo o tome da su ljudi, barem u sali tamo, ne znam sad na TV-u, sigurno jedno 6 puta gledali taj prevod i u ovom trenutku mislim da je to jako dobro. A kako gledate na proteste koji su se čuli posle proslave, baš zbog toga što su stranci na stranim jezicima, na slovenački nacionalni praznik pevali nacionalnu himnu? Ma dobro, to ja ne razumijem niti me. Ja sam navikao, bar što se mene tiče, na razne povike, ali mislim nisu mi jasne ni same te cenzure u biti, ako je, ne znam ni razlog zbog kojeg je nešto cenzurirano, ovo što je Mare govorio. Ako je ta žica na granici, ne vidim razloga da ne bi bila i na odru. Pogotovo poslije predstave, ona se spakuje i nosi, a ova na granici ostaje. Zanima me ko će biti prvi koji će nju cenzurirati. U Sloveniji imate mladu publiku koja zapravo i ne razume bosanski jezik na kome vi pevate. Kako se sporazumijete? Nisu baš tako mladi, ima raznih, ima i mladi, ali ima i ovih koji već znaju. U suštini, onaj koga nešto zanima, ko želi razumjeti, razumjet će bilo koji jezik da mu govorite. Pa i mi u ono vrijeme u socijalističkoj Jugoslaviji nismo znali slovenski, pa smo se potrudili da razumijemo neke slovenske bendove koji su pjevali, pogotovo onaj punk vali. To prvo nam je bilo malo egzotično, onda smo se baš pozanimali o čemu pjevaju. Tako da ako vas nešto stvarno zanima, naćete način da vidite o čemu taj govori. Ko sluša vašu muziku? Naprimjer, pesmu Human Reich je preko YouTube-a preslušalo 50.000 ljudi. Nastupate često, osim u Sloveniji, u Bosni, u Srbiji, u Hrvatskoj. Ko su ljudi koji dolaze na vaše koncerte? Pa, mislim, različiti nisam i ne mogu ih nikako ni postaviti u jednu kategoriju. Imate, tako kažemo, od mlađih do nekih koji su stariji od mene, raznih profila, tako da je, u suštini imam sreću sa publikom, da svuda dođu stvarno super ljudi. Dosta sam ih upoznao već tokom godina. S nekima sam se sprijateljio od organizatora do tehnike, do publike, tako da ih već pozdravljam prije koncerta, dosta njih. Vaše pesme su antikapitalističke, izražavate bes malog čovjeka koji više nije predstavljen ni u jednoj instituciji. Odakle taj bes? Ko vas je ili šta vas je naljutilo? Ja ga baš i ne vidim kao bijes u biti. To je ta neka energija koju dobijem na samom tom nastupu. To je energija gitare, pojačala i taj izraz. A u suštini govorim o stvarima kako ih ja vidim. I mislim, možda je bitno reći da se ja ne trudim nekom nešto poručiti, ali ako ljudi nađu u tome nešto za sebe, to je super. I dosta tih stvari su u biti, čitav prvi album je bio, recimo, dosta intiman, da sam se pitao, pa i ovaj zadnji, Manjina, je prilično intiman. Međutim, ono što sam primijetio da se ljudi u tim intimnim stvarima nađu možda više nego u ovim opštim. Ove, ajde nazovimo ih, političke pjesme koje imaju političku konotaciju, one udare na prvu, što je jasno zbog stvari koje nas okružuju, ali one intimne su one koje sam primijetio da se dosta ljudi nađu. Jer u biti, koliko god bili različite, intima je slična. Od jednog od vaših romana, to je zanimljivo da svaki vaš muzički album prati i knjiga. Imate nekoliko romana i jednu zbirku pesama. Da li je to slučajno da se to podudara? Slučajno. U biti ja sam pisao već odavno. Tako da nekako se potrefilo kad je izašao prvi album, taj Od trnje žaoka, da je u to vrijeme bio i završen roman Na krvi ćuprija. I
Izašli su u roku od nekoliko mjeseci, 2004. A album negdje u septembru, a krajem godine. I oba je objavio Zdenko Franjić za Slušaj najglasnije. Tako da je nekako se tako potrefilo. A čitav taj prvi album, kada čitate knjigu, ispada kao da je soundtrack toj knjizi. Ili obratno, da su ovo... I onda se tako nastavilo. Ne znam, Enter Gehennem je izašao odmah poslije, ne baš odmah, ali nekako poslije albuma Mrtvi su mrtvi. Kuda sestro, poslije Život je raj i onda tako... Dopunjuju se. Da. Ono što me zanima, kao i mnogi drugi umjetnici u Sloveniji, vi imate status samozaposlenog u kulturi, zbog čega vam je krajem decembra pretilo da ćete biti proterani iz Slovenije. Kako je sada sa vašim statusom? A nešto sad čekamo. Na šta? Na šta? Čekamo na odluku Ministarstva za unutarnje zadeve. Tu smo se žalili i tako. Mnogi se pitaju zašto ne uzmete slovenačko državljanstvo. Znamo da ste u braku sa slovenačkom državljankom, da ste tu imate porodicu. Tad se isticalo tih 5 godina koliko sam imao taj status i poslije 5 godina možete tražiti državljanstvo i onda sam mislio da je ovo formalna stvar, da produžim ovo i da idem dalje. Međutim, malo se formalnost negdje zaključila. Ali sad čekat ćemo. Dobro, možda neki novi projekat na kome radite? Pa uvijek radim. Sad bi trebalo biti da izađe, ne da izađe, da je završim recimo zbirka priče iz San Francisco koju sam najavio još s albumom Mein Kapital, ali možda ću u mesu letiti nešto drugo, pa tako ne bi najavljivao jer uvijek se negdje nešto drugo izbaci. Budemo spontani. Da. U redu, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.